Hvala ti, Kike. A nakon bazena idemo pod more. Tako je, sa 2 metra dubine idemo na nekih 85 metara. U studiju pozdravljam goste koji su nam ronioci i koji su nedavno pronašli jednu zanimljivu njemačku podmornicu u okolici Dubrovnika. Pozdravljam Dražena Goričkog, Tomislava Vogrina i Ivana Miloša iz ronilačkog tima Dragor Sab. Dečki, dobro jutro. Dobro jutro. Došli. U središnjem dnevniku Hrvatske televizije prije nekoliko dana vidjeli smo reportažu o jednoj zanimljivoj podmornici koju ste pronašli. Mislio sam sasvim slučajno, ali evo sad ste me demantirali, rekli ste mi da već oko 13 godina znate za lokaciju na kojoj se ona, otprilike za lokaciju na kojoj se ona nalazila, ali kako je došlo do pronalaženja i svaka čast na upornosti da ste nakon toliko godina uspjeli pronaći, dakle, tu njemačku podmornicu potopljenu za vrijeme Prvog svjetskog rata. Pa, priča je malo jednostavnija. 2006. godine naš prijatelj Vlaho Ljubenko je odveo našeg prijatelja Damira da zaroni na tu lokaciju. Većinom se olupine nalaze tako da ribari imaju zadve na kojem su izgubili neke ribolovne alate i nakon toga, naravno, ronioci nas to zanima i onda nas oni vode na te lokacije da vidimo da li je to brod ili nešto slično. Tako je bilo i te 2006. godine. Damir me je nazvao, gle, brod je, idemo to snimiti, tako da smo 2007. godine to snimili, ali nismo znali u biti o čemu se radi. Pretpostavili smo da je to jedan minolovac koji je potonuo 1943. godine i svi su znali za tu lokaciju. I mi smo jednostavno to tako isto pretpostavili, tražili smo jedan drugi brod i bili smo više, kako bi rekao, zauzeti sa tim drugim projektom. I evo, stalno nas je to kopkalo i prošlo je 13 godina da smo se opet okupili i otišli dolje odroniti. I naravno, već u prvom uronu imali smo bolju opremu, više rasvjete. Smo vidjeli da nešto tu ne odgovara i da je riječ o nečemu drugom. Napravili smo sve ukupno oko 6 ronjenja. Sve smo snimili i utvrdili smo da se radi o podmornici. Kakav je bio osjećaj kad ste saznali o čemu se radi? Pa osjećaj je bio odličan. Bili smo jako uzbuđeni. Shvatili smo da je podmornica, ali morali smo pronaći o kojoj podmornici je riječ i tako dalje. Tako da smo se potrudili svih tih 5-6 urona maksimalno da saznamo o čemu je riječ. Tomislav, koliko traju pripreme za ovakav jedan uron na 85 metara? Pa na dan samog urona sat i pol, ali mi se kontinuirano pripremamo možda 10-ak dana prije u Zagrebu. Već plinove slažemo, treba analize odraditi, plan ronjenja. Uglavnom 10-ak dana kontinuiranih priprema. Posebna oprema se koristi za ronjenje na toj dubini? Pa da, koristimo rebridere, skutere da bi se lakše kretali. Sad na hrvatskom rebrideri su? A zatvoreni krug disanja. Odnosno... Još jednom na hrvatskom. Malo laički. Za nas koji ne razumijemo. Pa, inače, što vidite na svim snimkama, vidite kako ronioc ima nešto u ustima, regulator za disanje i taj plin, odnosno zrak, izlazi u more, a mi imamo sisteme gdje ispuštamo mjehuriće, već se taj plin vrti u tom našem aparatu, odvaja se višak CO2 i dodaje se dodatni kisik. Znači, taj uređaj se koristi za duboka ronjenja, recimo. Skupa oprema? Pa jako skupa, ne znam da li smijemo sve reći, ali jako je skupa, ali mi smo dugogodišnji ronioci i malo po malo kad se ta oprema kupuje, onda je malo lakše, ali cifre dođu do nekakvih 40-50 tisuća eura po roniocu. Prilična svota i prilično iznose. Ivane, jeste li vi bili prvi ronioci koji ste otkrili tu podmornicu? Pitanje iz režije je, puno je onih koji prvi dođu na lokaciju i onda si uzmu neke stvari što je naravno... Neke suvenire padnu u napast? Mi smo zaključili da je to podmornica. Znači, nismo prvi koji smo tamo ronili, nismo jedini, ali je došto bilo nama teško identificirati je riječ o brodu ili podmornici, zato što je dosta obrasla olupina školjkama. Pa smo se mi potrudili potvrditi da je riječ o podmornici, a nikakve artefakte nismo uzimali, jasno, mi nismo taj tip ronioca, jer puno je ljepše nešto vidjeti na olupini, da ga drugi to mogu dolaziti, gledati i ostaviti u prirodnom ambijentu, nego da to nastoji doma skuplja prašinu na vitrini. A kakvi su to uopće predmeti? Mogli li se ući u podmornicu? Jeste li uspjeli ući? Pa može se ući. Podmornica je dimenzija 52 metra, širine 5,2 metra preko svega. Jako je prekrivena mrežama, zato je bio problem. Vidite o čemu se radi. Na tom dijelu Jadrana, to je nekakve 2 milje od Molunta, je vrlo jaka struja i uvijek je loša vidljivost, ima jako puno suspenzije. I ono što, kažem, uvijek se nalaze olupine preko ribara,
kad oni izgube neke alate. I tako je s ovom podmornicom, ona je gotovo cijela prekrivena ribarskim mrežama. Tako da je opasno ulaziti u nekakve prostore, ali u nekakvim idućim rojenjima, stručnim uviđajima, vjerojatno ćemo i to pokušati napraviti. Pretpostavljam ste nažalost našli i ostatke tijela poginulih njemačkih mornara. Da, ostaci jesu tamo, ali vrlo ih je teško pronaći i vidjeti zbog raznih stvari i mulja i svega. Ali ovaj put nismo ulazili u unutrašnjost, tako da nismo ništa vidjeli. A po čemu ste zaključili o kakvoj se podmornici radi, iz kojeg je vremena, kada je potopljena? Pa, kao što je rekao Tomislav, te pripreme naše su dugo trajale. Kad smo se vratili s tog prvog vikend rojenja, nabavili smo nacrte, pomogao nam je naš prijatelj gospodin Zvonimir Frajf-Ogl. On nam uvijek pomaže u tom povijesnom dijelu i u priči i nacrtima. Te nacrte smo stavili na stol i pogledali smo i onda je Tomislav dobio ideju kako bi mogli identificirati o kojoj olupini se radi. Pa evo, može Tomislav reći. Pa mislim, mi imamo takozvane koloturnike koji su označeni svakih 5 metara, imamo neke markere na njima. Pomoću njih smo odredili dužinu podmornice i onda smo već imali referencu koja bi podmornica mogla biti. Imali smo pramčani top koji bi to trebao odgovarati našem objektu. I nakon što smo uspjeli, recimo, doći do ovoga poklopca topa, vidjeli smo brojeve, oznake, dimenzije kalibra koji odgovara našoj podmornici i tako da je to... To je bilo to. To je bilo biti ključni dio pomoću kojega smo zaključili o kojoj se podmornici radi. Postoji li nagrada za ovakvo otkriće? Kako sustav funkcionira po tom pitanju? Pa, Osim tapšanja po ramenu. Ne, pa ne postoje nikakve nagrade. Ovo je kulturno dobro, neprocjenjivo je. Ono što smo mi napravili, čim smo utvrdili o čemu je riječ, prijavili smo nadležnom konzervatorskom odjelu u Dubrovniku i policijskoj upravi i to je to što se nas tiče. Sad je to svačije. Sad je to, kako bih rekao, naša podmornica u našem Jadranu. Ono ko će profitirati od te podmornice, to je turizam Molunta, Dubrovnika, ronački centri koji će voditi tamo turiste i ronioce da rone na toj olupini. A što vas vuče da idete u te dubine, da na neki način riskirate vlastiti život ako nema nikakve nagrade, kao što kažete? Adrenalin? Pa da, to je hobi, tim se bavimo, isto kao što se drugi bave, ne znam, padobranstvo ili nešto slično. Jednostavno, evo, ronimo, a ovo je sad nekakav, recimo, bonus. Ako uspijete nešto otkriti, to je nešto nevjerojatno. I eto, priča već ide dalje, već idemo u nekakve nove projekte. Ima li kakav plan? Koja će biti sljedeća lokacija koju ćete istražiti? Pa trenutno smo u nekakvim dogovorima, pregovorima, ali ne smijemo Lokacije iznenađenja. Da, još se raspravljamo oko toga i tako. Gospodo, hvala vam lijepa na gostovanju. Puno sreće u danjem istraživanju Jadrana i nadamo se da ćete nam otkriti još puno ovakvih. Da, možda još koji put ne vratimo. Zašto ne? Dobrodošli ste svakako. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Hvala vama.